Evo, takole se kdaj naredi, da se pot ustavi. Tukaj le majstri delajo. Ampak je tukaj le tale gospod, ki ga vidite pred menoj, videl, da mi tukaj nekaj obračamo, pa gledamo. Je pred sprletu in je rekel, da bomo v kratkem zrihtal pot in da gremo tukaj čez. Evo, zdaj mu že naroča. Samo nisem pa čist prepričan, če nam bo tlele ratalo tole. Da bo lepo poštimal. Tako da ljudje so tukaj izredno prijazni. Pa dober, ko imamo Ana Marijo, ki se ona vse z njim zmeni. Ana Marija je kar malo zamenjala vodjo gradbišča, malo pokomentirala in lejte, nam bojo lepo zrihtali pot. Ako Bog da. Pa sigurno ćete vidjeti. Ajde, vozi Miško. Za letom bi bilo tole treba. To je pa tista fora, ki ima najbrž vklopljeno proti zdrsavanju in ga zajebava. Samo gasa. Zalepni ga slobodno. Hvala, momci, doviđenja.